Sama siapa datangnya tadi? Sama Abi. Sama abinya. Oh, abinya di luar ya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik, anak kami Ahmad Al-Qaniti ya. Ini peserta termuda kelas 1 SD ya. Puasa nak? Puasa? Ahmad puasa? Belum. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ya, tadi puasa ini nggak tahan ya. Ya. Baik, soal nomor 1 dengar nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah bi aidi syafarah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ya, soal nomor 2 dengar. Fawasatna bihi jam'a. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, ketiga. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillah sambung surah. Baca bismillahnya sambung surah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallah.
Sadaqallahul azim. Iya, alhamdulillah. 3 soal tuntas nih Pak Ustadz Rafi'i. Gimana komentarnya melihat Ya, ini? alhamdulillah ini usia dia peserta yang termuda ya. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah ini kader kita ke depan sudah berani tampil ya. Cuman beberapa bel tadi dan beberapa bimbingan ya. Insyaallah di depan diperkuat lagi hafalannya nak ya. Nah, termasuk tajwidnya seperti mana iqlab, mana gunnah, mana mad wajib ya. Itu masih tersandung tadi itu ya. Baik, makasih. Oke, berikutnya Pak Ustadz Juni Maha. Ya baik, alhamdulillah semangatnya luar biasa, hafalannya juga lancar walaupun tadi ada bel dan bimbingan. Ke depan kita doakan anak ini semoga jadi hafid yang 30 juz. Amin. Ya Allah. Amin. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, nanti diperbaiki lagi bacaannya nak ya, ada yang panjang pendeknya. Baik, terima kasih. Oke. Ahmad yang ngajarin siapa Ahmad? Abi. Abinya yang ngajari ya, Masya Allah ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Oke.